Oliver ahian AliExpress atanga thilcha Akrapovic exhaust unboxing ati dona mizo ahian an tampak lo unboxing hi baril roi rom thina vai tele namdang ho thil ti te gal en ve ko thina chuan an tibesin non ni tir tu te an tam le tlem lam chu thu ni se tibesim chima ti don ni tunan khong don chi AliExpress a hian thil ka cha pawa minong panin cha ve pawin ka ringa rei thei MMA cha chung hi lo thlen chung hi Mizoram alon thlen Kolkata le Mizoram in kar hi rei ma zo ka custom ma kal tlang vel chung te hi chu kan sai kwal du ni chi ai rai zia ka hi chuan exhaust pon le block hang sa fa india ka se ya pack cũng mẹ hay holder làm tụi nó đi là spring om bọc à cho nó kín nó om bọc à rong không thằng om cái gì thế cái lồng gì thế cho nó tiền gì thằng này nó tiền rồi sẽ cái cho nó thằng à nó cái tiền mà cho hay tem bản cái chỗ về Expulse 200T à vua tụi nó này cái vua gió nữa còn solo này hay restrictor sa bek buka ka vu chak to khop mai sakhat le tlem vel bor kama kan he mi ro thang tu hian toy te in ti hian kan siam ve ni unboxing Akrapovic exhaust unboxing ani che